Soifua Manuel ne yaso alo mai o tala i o VAIFANUA mai Samoa alo Samoa Entertainment TV. O lea fio sa o lava o le minister soifua malolo ina e tanga ia fianga mo tanga singa seile tunu i ona i tu umalava. Mai ua mai ama yaila na si singa wha apitoa tala maile vea sa taluai. E pe ona sa no le fionga ava awa o salu malo alo fipo. Ile i tu lawa le malo. O leo te lenga lava o le lipoti o le nasa singa. Mai tawina i sawa ila vaia. O mana onga tūpito i le motu e pe ona mole mawina i sa fotu a sau fale a lupo sa taua fualalum sa tupaitea. Mana o miona wha o popo ni maota o tau si soifua. E o tai luse fulu tau si soifua fale mai, ai mo o mia se maota tonu e tua iai la tau. Lo iai fale wha apitola vai mo fo mai ai ua lai titi. O le fale mai sa fotu ua mai a sainil malienga e wha wai se maota mo tau si soifua. O le mana onga le na o iai sa fotu. O le mana onga tele lava lea iei sa vai, tau si soifua ma le tue wha te tele mo tanga singase, ai o le fale mo tau si soifua. Ma watu sao te lenga o isi fale mai le tunu i tātou tala o iluma. E to e taliwa i le motu isa sa e ta i o Amerika Samoa, i le umano le latau whelo inga whaapitoa ma le fionga le pāle mi o Samoa. O le aumalanga masi i mai e au fia i le fionga le whongawhetalai o le motu sui, sa vali talavau ale, ma le fionga le senatoa o lo lua o le tuli o le mauta o le senate. Ma fionga i whaipule o le mauta sui vai loata AME tuanai, ape Mike Asifoa, ma le li loi o le mauta Nathaniel Savali. O le masi mai o ta i o le whainga māloa tutui le mamanua, ina ua taunu umaiai i whanua ma le manuia le si nganga singase, a le fionga le palemia. O le tāua o maafutanga whaapea o whaamawina i foi, ma le vala aulia whaapitoa, o le sunga le aulia mali e tōpula te vau ai o le whainga māloa Samoa. I le umusanga o le mauta fono tutui le mamanua i whangatongo. O le umusanga le oiloa tonu lava se aso peitai. O le vala aulia whaapitoa le māloa Samoa, leisi i tūtaua, o le masi i mai ai o tai mai sa sae. A o whaatalitali ma tā pena pena il ofisa o komsina o whainga pālota i muli nuu. Pe tupu se pālota la ititi. Pe ta ele ono fwa ele umane o le pālota tele. E pe ona sao noa le fionga o komsina o pālota. Tuia fe lolo John Stanley lunga o le talo fa famo. O le aso lulul se fuluiva o novema o le aso. E tala noi nai mea sa le lei. Ma mea fa le tonu. Sa mai ta wina ele ofisa i tā penanga ma le whainga pālota. E toe poupou mo fa le lei mo le anga ilu mo ngā ruenga le ofisa. O mai ta wina foi. Le so solo lava o ngā ruenga fa atino le umane o le tala fa so sol tupe le malo. Lua o lua lima lua o lua ono. Le ana atofa atuai i le ofisa komsina o whainga pālota le 3 miliona iwa se lau malfitu afe. Ian ngā ruenga wha atino a watu iai 3 miliona ono se lau whāsulu ono afe ono se lau TALA. Ai ona ngā ruenga e ave ai masui o le malo lua se lau ono sefulu afe wha se lau sefulu TALA. O ngā ruenga wha awa le ofisa talo na umamail pālota tele e au fia ia na maftanga wha ale awa onga po workshop. I le tu la fono whainga pālota e toi wha malamlama ili au whainga ruenga atoa. O le au tu ia tutusa le malamlama ili tu la fono. O le nā o onga, le na whai le mota fono le tate i savalalo le vai sonei. Tala tuli lo le whaata singa ta imasina tina amta mama tu o le Pasifika. Lea olo alala i manu rewa tusa o le 5% o le au whai. O tangata Pasifika i au fia i Samoa, Tonga, Cook Island, Maury, Niue, Fiti toke lautu walu ki le pati Papua New Guinea ma Solomona. Pe ta ula maftanga mulmuli le nei mo le tau sanga lua o lua lima le faliu le la. Ai o salato fo Italia atu e pati patia le fono fa atonu filfili a aukilani. Ma le manurewa local board members. Pe on fa mawina le latau pepa o fa amtalanga. O le porkalame mata ina lea na feilua ai. I fa alianganga ta ita i Reverend Centenary autanga vai o le whaka sa Weymouth. Ma batua ile wha manuia i ita i filia. Na pati fo ile avol feilo inga, wana au maia wha atasi loto mātua Pasifika mo seanga inga iluma. O feilo inga nei e whaia lava yasunga fua mua masina ta itasi, mai ua moli mawina ile pati pati o le au si o le mana onga maua lunga, o le whaliu le la, o le maua e mātua pensione, o le avanoa e o ese ai ma le fale, ai wha atasia ila atau se nofuanga i feilua ai wha asoa matalatala noa. Ma ave ai manu rewa ma papakura o ni nu e tausi o latu tangata mātutua. E tali tonu le whaliu le la,
o tangata matua e o le whaaloalo ma mea le lei uma, ma le whaafia ia i lātou, i le whaaifo ai o le lao lātou soifua. O whaataltal noanga mulimuli le maafutanga le whaaliu le la, na taunu uai i le whaawawai pea, o le nei whaasoa ma whailua inga i le tausanga fau. E 5 miliona tupe Amerika o le a whaalu le whaamaite le malo saina, e whaawala mai i le FAO Food Agriculture Organization, le OCOP po le One Country, One Priority Product. E valua tunu o le Pasifika o fili e saina, o lo whaatu peinati na e whaatu anga nei, le ua fili ai le atu kuki po le Cook Island. E la tau te whaatu anga ina le talo vai. Ua fili fiti e whaatu anga ina le ano po le turmeric. Ua atofa na uru e whaatu anga ina manu felelei pei o mua mapato. Ai fili Samoa e toto ina tonga koko. Solomona e toto ina manioka. O Tonga e whaatu anga ina sweet potato. O Tuvalu e toto ina ia tonga ulu. Ma Vanuatu e whaatu anga ina isi man felelei pei o mua mapato. O fola le aveai o Samoa e 5 taitaina isi atunu o le Pasifika. E pe ona ta ual minsta lango whaatu anga mwhai ngā whaiva. Ai o lupo te amisa toni, ai o lupo le whaamtalanga whaalawa i tele. O ia ta ua foi o le lango saina i le FAO OCOP. Ua o se la sanga i longa i le whaapaanga Samoa ma le FAO. Ai mai so le tau sanga le nei atua i le 5 tau sanga le vana no fuai o Samoa ma saina. E pe ona ta ua le sui o saina i Samoa Faming Shing. Mai ua ta pena foi saina. E fe whaasoa i to mai masila fia whaona po nei. Mō le atina ina o whaatoanga. Ai, o le whapena foi on aveai Samoa mātunuu. E whai ai le whaataitainga o le koko. Ma whaasolo atu ai lava i lona marketina. Ma le maui tūlelei. Ua whaamalau mai e maua e Samoa mai le koko. Lo Samoa Entertainment TV. Matala i o VAIFANUA mai Samoa il Neaso.